Pozdrav behind the scenes, evo, pjesme kažeš. Hajde. Snimi jednu djecu tamo. Pozdrav. Kraju sa snimanjem. Aj biješ Paša, pa nemoj da ti... Snimaj ovo, snimaj. Paša! Ajde. Nemoj tako sjeti, brat. Loše je to. Ajde, muzika. Šta tražiš? Paška. Idiotama, Paša. Da kažeš, da nam sviče novi dan. Da mi još uvijek voliš. Sad. Da me još uvijek voliš. Dobar, eto to. Ajde da ponovimo ja iman. Što da ponovim? Moram ja biti. A kako je ran da kažeš? Ajde, ide skove. Samo nemoj udar. Dobar, uzeš hvala. Voli kameru Vol 2. Ja volim kameru, ali volim i vas. Pozdrav, fanovi. Voliš bivšu? Bivše cure, da li volim? Agresivno ja da kažeš. Nemaš ih, Nekad jel? sam volio, više ne. Pozdrav, Paša. Ajde, muzika. U pod sad. E sad svoje dijelove, oni nisu drugo na drugo. Koji smo jedno? Koji iz njega? Jesi počeo? Nisam. Pozdrav, huligan. Imate ovdje, znači, čast da upoznate najljepšu djevojku iz 3. gimnazije, Sara Durak. Zapratite na Facebooku, na Instagramu i budite i vi dio igre. Čekajte. Sad 100 maraka reklama. Ja, a ona će mi poslije dati naći 100 maraka, što sam je onaj reklam. Da su uvijek ima način. Da još uvijek ima način. Dobar, to. Ajde sad, ko je? Ja, to je to. Što se tiče ovog refrena i sad kraj. Gdje mi je scenario? Pozdrav, behind the scenes. Paša je kasnio, nismo gledali od početka ovo. Pozdrav sve ove huligane vamo. Evo je scenarij. Pozdrav za vloga. Ili šta će već, za greške, šta je već? Sad pričamo, sad imamo dva zajednička stiha. Od 4 zajednička stiha. Pričamo kao jedna osoba, znaš. I sad ćemo treći. Muša prvi kreće. Pozdrav za kameru. Evo nas na snimanju. Preveselo je. Stvarno, evo. Uživamo snimanje. Znači sad finalna scena. Mi pričamo, znači kao jedna osoba, znaš, ja? Evo djeci, ovo je onaj šut što mi dajemo curama, znaš, na kraju kad... Uglavnom Muša sad govori ljubav. Onda se Džena uključuje. Nisi svjesna šta propuštaš, ja to Džena. Onda Kova, sve sam ti dao. Ona se ne vidi. Vidi, evo. Tako. Isto sjedite sad. Evo s ovom rukom, tu gdje ja. Sve sam ti dao, Kova, a ti me napuštaš, onda se opet Muša vraća. Ne govori, nek ostane onda, ne kaže Kosta, nek završi sve svoje, ja? Znači šta ima ljubavi i šta ono ti još ima. Ti si kad, šta si ti, hajde čuj. Teletapsija. Svaki put opet 2 prsta gore. Znači on govori. Ja se vidi koljeno, ne vidi. Imam često šačaš, kad bi cikao pola. Na sve to me pitaš zašto čutim. Hej, još jednom, hej. A to... Da s drugim budeš. Aha. Ajde, akcija.
Ajde. Ljubav. Opet. Ako idu s njom osnovu, da će se potruditi ništa. Ajde, ljubav. Pa ili idete s njom osnovno? Ja ništa ne zakažeš. Evo jedna me moraš sapiti. Još jednom kad drugim budeš. Kad drugim budeš. Hajde sad. Vidi, gledaj, 3 sekunde gledaš. Gledate se. I odi. Kad drugim budeš. I kako je? Naša ne moraš snimat svakog zvuka. Sljedeće, hajde. Džeskova. Sram. Ništa da snima. Koji su dženi dijelovi? Sad ćeš jednom. Evo baš jednog indeksa. Hoćemo ga otvoriti? Da Nećemo. vide fanovi, hoćemo. Šta treba mi? I gledajte samo. Ajde opet. A ja što ćeš? Bez peruke. Ajde. Nemoj dramat. Svjesna šta propuštaš. To majstore. Shvatit ćeš jednog dana. Shvatit ćeš jednog dana. I sad je gledaj 3 sekunde se gledajte i Dženo ti ono otiđi. Od. Nije trebala vama gledati, sada radi i otiđa. A gdje trebam upod to dođe? Jel ponovo sad opet sve? Samo gledaj u nju i oti. Aj kova. Ja ti. Da. Ja radim. Kova je... Vi nama Više nije to, ne, kako? A vi ste nama šukali 2 minuta. Više nije to, jel? Nije. Ne, šta snima? Jesi rekao da više... Da je bilo je to, bolan. Stani da. Nije to. Ljubav, nisam sve samo to. Pusti mu uša, ne zna, ne mogu se sjetiti. Autore. Ja, morat ćemo popričati. Sve sam ti dao. Valja. Vrati ruku sad i reci sa mnom si se smijala i pokaži ovako na sebe desnom ruku. Sa mnom se smijala. Gledaj sad 5 sekundi i još jednom ovo. Još jednom, hajde. Sa mnom se smijala. Sad opet. Gledaj se, gledaš u nju 5 sekundi i ode. Ja u nebo trebam. Jel u redu? Sad Sa njim će da plaći. A nije ovo je ono kripe sam. Yes. Kad se nacionalno sa njim. Ajde sad reću sve ono. Ljubav, ti si svjesna šta propuštaš, sve sam ti dao, a ti me napuštaš. Shvatit ćeš jednog dana kad drugim budeš, sa mnom se smijala, sa njim ćeš da plaćaš. Ja osmijeha kad odlazi. A još jednom sam. Drop mic. Još jednom sam. Shvatit ćeš jednog dana, kad sa drugim budeš, sa mnom se smijala, a sa njim ćeš da plaćeš. A čudno sve. Ali slušaj da je u tekstu tako, zato sam ponovio. Pusti tekst. A ti, sa njim ćeš da platiš. Nisam tako rekao, hajde pusti. Hajde da pusti. Sad će smogći. Gotov dio sa curama. Evo Ernade, šta kažeš? Odličan spoči da bude ako. Jes, ovo je početak, tek sad trebamo da snimamo, evo, pozdrav za sve cure. Hvala što ste došli. Muša, zahvala se. Zahvaljujem se, kome? Curama. Ja, zahvaljujem se curama što su prisustvovali, što su dali podršku u našem snimanju. Ja se zahvaljujem djevojkama. Ja se zahvaljujem osobama ženskog spola. Ja se zahvaljujem svim ženama ovog svijeta koji su nas donijela na svijet. Djeco, rode vas ne Šta me donosi. više upravljaš? Ovo je ispalo malo loš. Ja, this. Evo ga sada snimamo, dakle, naše scene solo. Spremamo se, Muša sad treba kravat obući. Dženo je kožno, Amer prstotku, ja imam ovaj lančić. I dakle, tu je kamerman, pozdrav, šuta od jedan za njega. Kamerman! Pokvari mi se frizura, jeb.
Ja kontra od vas. Svi smo rašti. Aj ti Jel kono, loše? Turci, Ko je? ja u Valderama. Nije Jorane, nije loš. On Saša Kovačević, on Paša, valjalo mi. isto Saša Nije Kovačević. ja. Šta? On je za Marincom. Ebe ja imam tu još That's a wrap za ovaj novi spot, dakle evo ga tu umorni smo, dakle danas radili cijeli dan. Isplaće se, jel tako Buraz, isplaće se. Jest, vi već gledate i znate za spot, mi još pojma nemamo, opet ovo sam već prosuo u prošlom behind the scenes. Loš ti je fazon koji svi moji. I prvi put je los bio. I eto Muša, spremamo se za put da snimamo BT film Idemo u Novi Sad, sutra. sutra ranim. Vidjet ćete ranim slike na satima. Instagram, sigurno ste već vidjeli. Evo kako koristim, ovo već ste vidjeli, Aran. Uglavnom, snimali smo spot za pjesmu Kažeš koja je izašla 26. septembra. I eto, to je umorili to. smo Jeste se. zadovoljni? Samo mi recite, molim vas, jeste li zadovoljni? Prezadovoljni. Preza to da Prezadovoljni, čujem. to je Paša, super. Slabo. slabo. Dobro, Pašu se teško zadovoljiti, Paša Aran. nije Iterba. Pašu samo može onaj Justin da zadovolji. I ti, kamerman. I dobra ženska. Prezad, bolji nego prvi spot. Bolji nego, ovo su velike riječi. Uglavnom, pozdrav huligani, uskoro još pjesama i svega još, ako Bog da. Vidimo se!